sekarang dah paling tinggi pun 13, kadang-kadang 10, macam tu lah. Alhamdulillah, sebulan lepas saya pergi check up, doktor kata pun alhamdulillah buah pinggang saya dah makin baik, dah baik lah, tak ada lagi urin berlebihan, protein, kencing buah pinggang bocor. Alhamdulillah masa tu dah pulih, buah pinggang saya pulih kata doktor. Alhamdulillah, kesihatan saya pun makin membaik, walaupun dengan Nutrika ni kaki saya tu yang dipotong 2 bulan dah baik, muka baik, dalam masa 2 bulan muka tu baik, alhamdulillah. Lepas tu wajah saya nampak lah, dia makin fresh, gelagat pun hilang, lepas tu kita sekarang ni badan memang tak pernah kering peluh. Kalau dulu nak berpeluh memang susah nak berpeluh, tapi sekarang alhamdulillah peluh sentiasa keluar, alhamdulillah. Cara makan? Dengan Nutrika dan Cara makan macam mana? Cara makan, saya makan pagi 1 sachet, malam 1 sachet.